Ndagusuhuje kwifurije igitondo ciza wowe bukeye ndetse nawe bugorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuye mu bifabagana ibyabo, turamukije abantu bari ruguru mu bibanza bya sekuruza matongo ya base, aho muherereye hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije abanyaziya, abanyafurika, abanyaburayi ndetse n'abanyamerika. Turamukije umuryango mu 23F twirwaneho mu bantu b'agaciro cyane ku gihugu ndetse no ku bwoko, aho muherere hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. By'umwihariko dusuje ko subscribe kuri iyi Neza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane. Imana ikomeze iguha umugisha kandi ikomeze ikurinde. Tutanze mpore ku bantu babuze ababo ndetse n'abafite abarwayi mu bitaro, mwihangane mukomere cyane. Imana ikomeze ibane namwe kandi ikomeze ibarinde, kubera ko ni ibihe biba bigoye cyane. Ntabwo dutinda rero mu magambo, turahera igoma. Ngira ngo mwabonye ko hiriwe umunsi wo gushingura abazize uko baremwe cyangwa se inzirakarengane zarashwe n'amadrone. Uyu munsi mwabonye ko wari umuhango wo gukora iyo gahunda. Ngira ngo mwabibonye mwese. Harimo n'umuyobozi mukuru Colonel Nanga yari arimo, ndetse n'abandi bayobozi ba M23 bari bahari. Byari ibintu bisa neza, kubaha aba inzirakarengane cyangwa se imibiri iri hariya. Ibintu byari bisa neza kandi ibintu byari byiza. Nuko ntabwo dutinda rero mu makuru yacu, kubera ko inkuru ni nyinshi kandi ibintu byagiye bibaho ni byinshi, ariko sibyo byatuzanye. Tugarutse kuri breaking news muri Amerika, ahitwa Columbia, ngo ni Columbus, Ohio. Ni ukuvuga ngo ni inkuru itubyukiyeho se cyangwa ihari, nuko muri Amerika Columbus, Ohio, hari inkuru imeze gutya dushaka kubasangiza. Umugabo cyangwa se witwa Gahungu Alex yasengeraga mu ikanisa ryitwa ngo ni Harvest Ensemble of God, cyangwa se mu Gifaransa bita ngo ni Ensemble de Dieu. Niho yasengeraga, aza kuhirukanwa bitewe n'ubuhanuzi bw'ibinyoma yari afite, ndetse n'inyigisho zibiba urwango cyangwa se z'ibinyoma yari afite. Aza kwirukanwa muri iri kanisa, afungura irindi kanisa ryitwa ngo ni Rehoboth Covenant. Arifungura avuye muri iri ngiri yirukanwemo, arangije kubera inyigisho ziwe mbi no kutemera icacumi, bahitamo kumwirukana. Kandi tunashimye kanisa rya Harvest Ensemble of God, kubera ko ryateye imbere mu kwirukana abantu bafite inyigisho mbi ndetse n'abantu batemera ibyacumi. Yagiye avuga ko ibintu byinshi cyane byinshi bitari byiza bisa n'ibipfobya Imana. Ati Imana kuba yarambukije abanyeziraheli, natwe Imana yatwambukije rwiko n'inyigisho mwagiye mwumva. Ndetse no kuri umwaka uhaye urangira yahanuye ubuhanuzi bw'ibinyoma. Aba ni babandi nyine bahanura ubuhanuzi bw'ibinyoma, ariko biba byiza iyo bamenyekanye bagakurwa mu bandi cyangwa se bakitazwa. Uyu mugabo rero amakuru ahari yiwe nuko ari akagara originale, kandi akagara kishami kanisa kagenda karemamo amacakubiri n'urwango. Ariko nyine kubera ko ubuhaye bwira abantu bakuru, abantu bakurusha imyaka, abantu bakurusha agakiza, kurya biragoye kunyomoza ufite mikoro imbere yawe uzumutegera, ariko ukumva ibyo ahaye avuga. Hari ubuhanuzi yahanuye burambabaza, wenda nawe warabwumvishije, butari bwiza. Yavuze ko ngo ahaye abona abana b'abanyamurenge ngo bagiye gutabara abarundi. Abarundi murabizi ko bafite ibihumbi birenga 20 mu misozi miremire y'iwacu, kandi si urukundo rwahabajanye, si ubugira neza bwahabajanye, ni ukutwica ndetse no kutunyaga. Murabizi ibyo abarundi baba bakora iriya. Ariko kwitora imbere ku gatutu cyangwa se imbere y'abantu barenga 100 ukavuga ngo ni ubuhanuzi Imana imbwiye ngo abana b'abanyamurenge bagiye gutabara abarundi. Turabatabara ko batugiriye neza, turabatabara ko batuhekeye, turabatabara ko badukishije umwanzi, turabatabara ko bakoze iki? Ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu nguyu ari mu bagabo bamwe bavuga ibintu yitwa ngo karahanura tibibe, kubera ko abahanuzi b'ibinyoma aho barahari no ku bwa Yesu bari bahari, kuvuga ibitariho no kuvuga ibyo gusa amarangamutima yiwe amubwiye. Ariko kuri guhari nuko
atamerewe neza, akimara rero gusa n'uwitajwe cyangwa se kumenyekana, ari gukora propaganda agenda yangisha abantu, akakwangisha rwose, bakanakora n'amafuraya bavuga ko uri umuntu mubi, bavuga ko uri umuntu udashobotse, biturutse kuri uyu mugabo, kubera ko isi isa n'iyamumenye kubera ibikorwa byiwe bitari byiza, ibyo by'ubuhakanyi ndetse no kuvuga ibitariho ngo karahanura. Dufite amajwi y'abantu benshi turi bubumvishe, agenda bamuvuga bamugaya ko banavuga ko yaba ari n'umuhemu. Turaje tuzibumvisha izo rekodi, murazitegera mu kiganiro zirimo. Mu by'ukuri ukuri guhari, uyu mugabo si imfura, kandi uyu mugabo ntabwo ari umukozi w'Imana uhanura. Niba abandi biyambitse umwambaro ariko batari abakozi b'Imana kubera inyungu zabo, kubera ndetse n'ibindi bashamikiyeho. Ni Akagara original muri Ohio, kandi kabisa iwe ni kwa kundi wihisha ariko ku munota wanyu mukaza gucikwa ukamenyekana. Rero inkuru yiwe ni uko nguko imeze. Reka nze mbumvishe abantu bagenda bamuvuga ubugome yabakoreye, ibibi yabakoreye, kugira ngo mumwumve, mumumenye, munamwirinde. Yitwa Gahungu Alex, aherereye muri Amerika, muri Columbus, muri Ohio niho aherereye. Mu by'ukuri ni umugabo ugenda urema urwango, uvuga amagambo atari meza, ushishikariza abana biwe ndetse n'inshuti ziwe kwanga abantu runaka kubera inyungu ziwe, kubera iwe ibyo abifitemo. Ngira ngo ibyo ngibyo muri kubyumva cyane ko ari ibintu biba bitari byiza, kandi biba bidakwiriye umukristo, yewe biba bidakwiriye n'umuntu wita umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ntagomba kwivuga ibyiza ngo mugenzi we amuvuge ibibi. Umukozi w'Imana ntakwiye gusa n'ugambanira undi, kumutukisha. N'ibyo ngibyo nabyo ntibikwiye kuranga umukozi w'Imana. Ibyo ngibyo ni ibindi biba bitari byiza, bigaragaza ko nyine utaragera ku musaraba, bigaragara ko utaranakizwa. Yewe n'iri kanisa ryiwe yafunguwe rya Rehoboti Covenant rifite abakristo bake, bigaragara ko n'ibya bindi biba bishamikiyeho, mubyara wawe, mwene wanyu. Ya makanisa y'ubu ngubu yadutse ashamikira ku uwo mufitanye amasano, ariko ukuri guhari abakristo afite ni bakeya, kubera ko abantu bamenye Yesu kugukurikira bazi imbuto wera, kandi bakaba ari umugabo wera imbuto zitari nyinshi, zitari na nziza. Kugukurikira rero no kukugana vraiment ni ibintu wokurikirwa nyine n'uwawe ukuza akihangana, ariko utakoze biragoye kugukurikira. Reka rero mbakinire aya majwi mwumve iby'uyu mugabo uko bihagaze. Ndetse akinjiza mu ikanisa yihishe. Noneho muri kwa kwinjira mu ikanisa abantu b'Imana mu butamenya ko batewe binjiriwe na Satani, bakaba botangira kumuramya. Nibyo by'abagabo baza bita abapasiteri, bakagenda uko barahanura ko uyu nguyu uyu muzimu waje wiyambitse uruhu, ishusho itariyo, ari Satani nyine yihinduye ikirepe, kandi yari itukura ikigira umuhanuzi. Ejo izigira ikindi, n'ejo bundi ikindi. Kubera ubugome no kubera ko gusa barajwe n'inshinga zo gushaka icyosenya ubwoko mu buryo ubwo ari bwo bwose. Baragerageje, bakoresha amafaranga. Muravyibuka igihe Masunzu yakazatuma Rugabishara haruguru buri munsi, birananirana, akoresha propaganda yo gucamo abantu, birananirana. Uyu muzerezi nawe ivyo n'ivyayakora. Nta kindi uyu mugabo yabikoreye, ni ukugira ngo abemwe abantu icyo kintu abumvise bari Abarundi yuko aribo bagize gute, kugira ngo babe botekereza gushigikira bari abicanyi bahabaza kutwica. Wa mugani wa Nyangakagara, Abanyamurenge twirwaneho izafatikanya n'Abarundi kurwana intambara, tuzisogota. Abarundi ko baba badusogota, bagiye bamenya n'ubwenge n'abakoreshwa nabyo, nabo bakaba ko burahanura ngo Imana yavuze n'umwuka wa Satani. Ubugabo bwose bw'ubunyabihuru, ubugabo bwose sinzi uko navuga, ngo nibwo babuza ngo ko burahanura ngo Imana yavuze. Ubunyabihuru bw'inkomoko
iryo naryo naringiye nikako naringiye kuvuga ibihuru bidakomoka muri we ukwizera afite n'ivyo yemera bitavuye muri we bifite inkomoko vy'ikizazi ngo niwe Imana ihaheza kuvugiramo none ngo agiye guhanurira abanyamurenge keretse nimba mbasabe nagira ngo mbasabe mugaruke ku muntu turi ku bantu ntaho twaroye sawa turi ku bantu rwose tugaruke ku munyamafuti ku giti cye ntaho afitanye isano n'ababyeyi be ntaho afitanye isano n'abana be n'abandi abo ari bo bose niwe nkawe umuhemu ije ubuhemu yarabunkoreye muri 2020 ubanza ari na gatatu cyangwa na kabiri na gatatu gahungu yaraje twari duturanye na mama we ngo hagere kurya umuntu azagenda muri vakansi muri Afurika akagira wenda iminsi yamaze wenda amafaranga akamushirana ansaba amafaranga inagera yazayamba yaje kuyansubiza narahebye ni umuhemu wo mu rwego rwo hejuru kumumenya Mira, karame yaje kunsura avuye Columbus ashika ararara ariko ibintu yasize akoze Imana yo mu ijuru nibizi uwo nguwo rero abavuga ngo ni umuhanuzi bireke ntubivuge ni umuhemu mubi ni umuhemu mubi n'Imana gusa ni umuhemu mubi ntubivuge kabisa bireke gabiro andi makuru yiwe ndayafite yose naje ni umuntu urabizi ni umuntu w'iwacu dufite